spiegajt li xi ħaġa li ġalletni naħseb u hija ta' interess u ma nafx xejn dwarha fil-verità, speċa ir-relazzjoni bejn it-teatru u d-demokrazija. Fis-sensu waqt meta spjegajt li inti dejt nifhem iktar għalfejn tista' jkun, però anke l-oriġni tat-teatru u l-oriġni tad-demokrazija jisibu l-ewl tagħhom fl-istess territorju u kważi fl-istess epoka. Fl-istess epoka, l-Greċja. Qabel it-teatru, inti kellek id-demagogues. Għadhom jeżistu d-demagogues, imma dak iż-żmien qabel kellek it-teatru, inti kellek bniedem wieħed qed ikellem lill-udjenza. Jien qed impoġġi li l-nifsi situazzjoni li jiena nifhem iżjed minnek and I'm talking at you. U qed naqralek din il-poeżija, qed ngħidlek din l-istorja, whatever, imma qed intik il-perspettiva tiegħi. Allura jiena qed impoġġi li fuq status għawa minn tiegħek. Meta beda t-teatru, id-differenza l-kbira kienet di, u għalhekk hemmhekk bdiet id-demokrazija. Meta inti qed tippreżenta flok karattru wieħed, qed tippreżenta żewġ karattri u qed tippreżenta żewġ points of view differenti and conflict f'daw bejnietom ma jaqblux, inti qed tikkrea l-opportunità l-udjenza, u din hija importanti x'inkella ma jkollokx teatru jekk m'għandekx di. Qed tikkrea l-opportunità l-udjenza li tevalwa iż-żewġ pożizzjonijiet differenti u tasal għal konklużjonijiet tagħhom. Tista' taqbel ma' wieħed, tista' taqbel ma' ieħor, tista' ma taqbilx ma' tnejn, tista' taqbel biċċa ma' wieħed, biċċa ma' ieħor. U dik hija importanti. U hija importanti ħafna għal żminijiet li qegħdin ngħixu fihom illum għax jiena nħoss li iktar ma jgħaddi żmien iktar qed nitażnu u iktar qed kważi naċċetta kważi nistennew li nkunu spoon fed li ma naħsbux. But we need to think, we need to have as wide as possible a perspective. We need to consider as many different scenarios as possible. U mux l-affarijiet ninterpretawhom, you know. Għafna da nkunu reductionist ħafna. Reductionist dejjem, fis-sens anki kienet nkun reductionist, ovvjament jiena qed nagħti l-opinjoni tiegħi minn dak li naf jien. Ma nistax nagħti l-opinjoni tiegħi minn dak li naf jien u li taf int u li taf int u li taf int. Jiena li naf jien. U dik hija d-demokrazija. U l-bias tiegħi ħantik, imma għall-inqas it-teatru qed joffrek il-possibilità li inti tevalwa pożizzjonijiet differenti u tasal għal konklużjoni tiegħek. As opposed to an autocracy li he's talking at you u jgħidlek inti suppost temmen. What your beliefs should be. What is right and wrong. Right and wrong. Right and wrong. Hija komplessa ħafna. U dik hija importanti. Jiena nemmen li ma tistax tifret lit-teatru mid-demokrazija. ċertament mhux mill-istorja. Għax daw ġraw fl-imkien. Timmorru lura sal-Greċja antika mill-istorja. U naħseb li jkun hemm deficit kbir f'soċjetà meta ma jibqax teatru jew teatru jsir biss tiżjin. Mela tlaqna.